وطن، وطن عزم و ثبات ما توی تو، وطن پشت و پناه ما توی تو. وطن داری و دوست داشتن آن، نقش مؤثر خیش را گذاشتن در رشد و نموی وطن برای هر یک فرد خیشتن شناس و دارای ننگ و ناموس بلند در مد اول می ایستد. ما برای از نزدیک شناس شدن با فعالیت هموطنانی که با وجود در فدراسیون روسیه سربلندانه فعالیت کردنشان همیشه پی آبادی وطن عزیزی به جان برابرمان می باشند، راه به سوی دیار زیبا و افسانوی رشتان زمین گرفتیم. وادی رشتان زمین در دامان کوههای سر به افلاک، در کنار رود و دریاهای شوخ کوهی بسان آسمان تاجیکستان محبوب نیلگون که موج زنان و جوش زنان از سنگ به خرسنگ ها برخورده طبیعت دیارمان را باز هم زیباتر می سازند جایگیر است. طی 10 ساله آخر سیمای ناحیه به کلی دیگر گشته، بناهای نو و زمانوی، راههای منفعش از پیشروی و سازندگی های مردم این دیاری دامان سربگردون با سروری پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان درک می دهد. آره، آسان نیست یک گوشه جنگ زده و دوردست کوهستان را در یک مدت کوتاه آباد کردن و به قطار منطقه های پیشرفته کشور برابر کردن، ولی سیاست عادلانه و سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همواره پی بالاروی سطح اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان افسانویمان راه اندازی شده برای حیات شایسته در جامعه آسایشته به هر یک فرد سالم فکر شرایط فراهم آورده شده است. قهرمانان برنامه ما در جماعت دهات باقی رحیمزاده در دهه پاجه پایان در عائله اگرانان خدمتنشان داده جمهوری تاجیکستان عمک محب الله و عائله نمونوی و صاحب احترام رشتان زمین بابا جانف ها به دنیا آمده و در همین موضع دیار آرزوها و افسانوی به کمال رسیده و از والدان صاحب معرفت و کامل خود درس خویشتن شناسی و وطن دوستی را گرفته چون عقابان بلند پرواز با مصلحت و ایثار پدر آبادکار وطن دوستشان عمک محب الله و فدراسیون روسیه پی ادامه تحصیل علم راه گرفته بودند. باید یادآور شویم که برادر عمک محب الله عارف جان بابا جانوف یکی از شخصیت‌های نجیب و آبادکار وطن و رشتان زمین چون خود مهندس بودند بی‌واسطه با دستگیری و ابتکارشان چندین کپلوک‌ها و انشاءات‌های مهم خواجگی خلق ساخته شدند که تا امروز مردم از این راه و کپلوک و انشاءات‌ها استفاده کرده نام این مرد فداکار و نیکوکار وطن را با احترام یادآوری می‌کنند. نخست سختگیری‌ها و تربیت درست والدان اهل خانواده مشهور بابا جانف‌ها و شایف‌ها بودند. بعداً تاثیر طبیعت زیبا و دلربای دره کمراب در همبستگی با نخستین نورهای خورشیدی، با صدای شیلدراز چشمه‌های کوهی، با نغمه مرغان چمن، با نکهت صبح صالحان و با بوی نان گرم و کلچه‌های شیرمال مادر عاطفه‌شان، با محیط عادی و پاک و بی‌آلایشی انسان‌های عادی و زمینی در ضمیر رحیم جان و بیگی جان و شرف جان و ظفر جان و دیگر برادرانشان محبت به وطن و به هر یک ذره خاک و گل و گیاه و آبادکار همت بلند بودنشان را جا کرده است. رول پدر و مادر در تربیت فرزند این بسیار به مورد است. پدری که اگر سواد داشته باشد هیچ گفت فرزندهای او برای بد نمی روند. 12 تا فرزند دارم، یگان تا این برای بد رفتگی نیست. باید دیگر دوستانه زندگی میکنند. یگان در بین بایها یگان جنگ و خرکشه و این بین نیست. برای که همین مادرشون که با سواد بود تربیت نقض داد. ما هر روزه تماشا داریم از طریق تلویزیون تاجیکستان
гарчанд дар шаҳри дурдасти Сибир ҳам бошем тамошо карда истем ки чунин ободиҳои зиёд дар тобистон мавҷуд истанд. хай ба ҳама маълум аст ки ободии ҳар як хонадони мо аз тинҷӣ будани тоҷикистон аст. хай мо бисёр хурсандем, мебинем бисёр вақт тамошо мекунем чӣ қадар ободиҳо, чӣ қадар сохтмонҳои балоношиёна рост шуда истоданд. дар ҳар як баромадашон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша соҳибкорону сарватмандонро барои дастгирии оилаҳои ниёзманд ва дар ободиҳои ин ватани баҷон баробарамон саҳмгузор буданро даъват мекунанд. бародарон бобоҷоновҳо аз ҷумлаи соҳибкорони муваффақи тоҷик ҳастанд ки дар минтақаи Сибир ба соҳибкорӣ машғул буда маҳз дар асоси дастуру ҳидоятҳои ободкоронаи сарвари давлатамон ҳамеша пайи дастгирии ниёзмандон, сохтани роҳҳо, баровардани об, сохтани мактабу симхонаҳо, толори варзишӣ барои зиёда аз 600 нафар дар саҳни мактаби деҳаашон саҳмгузор мебошанд. об ҳаёт вуҷуд надорад. раҳмат ба ҳамин соҳибкор ки ина об сар дод, ина мардум об шидан. ҳамин роҳҳое ки мебинед, ҳамин роҳҳо бениҳоят вайрон буданд. шукронаи ҳамун соҳибкоре ки ҳамин роҳҳоро рост кард, соз кард. мо дар ҳамин роҳҳо бе ташвиш мерем меоем. фароғатгоҳе ки барои мардуми ҷамоат ва меҳмонон дар маркази ҷамоат сохта шудааст, хеле зебову назарабо буда барои истироҳати пиронсолону ҷавонон тамоми шароитҳо мавҷуданд. падари ин ҷавонмардони асли ватан, агрономи хизматнишондадаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳибҷон Бобоҷонов бошад, аз китобхонаи шахсияш зиёда аз 1500 дона китобҳои гуногуни бадеиву илмиро ба китобхонаи нави сохташудаи фарзандонаш инъом кард ки боиси таҳсин аст. тӯли чандин солҳое ки мо мана дар ҳамин деҳа зиндагӣ дорем, аз қадимулайём мардуми ин деҳа меҳмондӯст буда, бениҳоят имрӯз аз сиёсати пайгиронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳуриямон, ҷумҳурии азизамон, Тоҷикистони азиз, ниҳоят ин мардум хурсанд ҳастанд, дастгирӣ мекунанд ва ғайр аз ин мана фарзандҳои ин диёр ки дар ин ҷо ба воя расидаанд, мана оилаи соҳибкорҳо дар кишварҳои Новосибирск, дар вилоятҳои Подмосква ва онҷо дар аё ба соҳибкорӣ машғуланд. имрӯз агарчанд ки соҳибкори тоҷик, миллати тоҷики имрӯз шаъну шарафи миллати тоҷикро дар дигар ҷойҳо баланд мебардоранд, дар ғарибӣ ҳам бошанд, ҳушу фикри онҳо бо ватан аст. мана тӯли солҳои охир деҳаи мо ки як деҳаи майда буд, муассисаи кӯҳна дошт, мана як фароғатгоҳ ҳам надошт бигем. бо заҳмати мана ҳамин фарзандони ҳамин диёр имрӯз мана ин хел бинои боҳашамат, дукони боҳашамат дар шаҳраки Навобод, бозорҳо дар шаҳри Душанбе, мана бисёр дуконҳо ҳамин соҳибкорони мо сохтанд ва маблағгузорӣ карданд ва имрӯз барои Тоҷикистони азиз хизмат карда истодаанд. чанде пеш як қитъаи роҳи 3 километра аз тарафи соҳибкорон маблағгузорӣ карда мунфаш карда ба истифода дода шуд. дута синфхона дар муассисаи рақами 54 дар арафаи анҷомёбист. ин ҳам ҳама ин бо маблағгузорӣ мана ҳамин соҳибкорони ҳамин деҳа аст. мана дар ҳамин ҷое ки мо ҳозир истодаем, чойхона фароғатгоҳе ки сохтанд ва тармим карданд. дар қабати якуми вай китобхона, сартарошхона, мана ҷои нишасти то 600 нафар мардум ки бегоҳ баъди кор омада инҷо ба дам мегиранд. ҳамаи ҳамин аз дастмузд, аз заҳмати мана ҳамин соҳибкороне ҳастааст ки онҳо дар ҳамин ҷа ба воя расиданд, дар ҳамин ҷа таваллуд шудаанд, мактаби ҳамин ҷоро тамом кардаанд. баъд аз ин онҳо мактабҳои олиро хонда, мана яке бо ҳайси ҳуқуқшинос, дигаре
бо ҳайси соҳибкор, дигаре бо ҳайси корманди ҳуқуқ дар кишварҳои федератсияи Россия номи миллати моро, номи мардуми моро баланд бардошта ҳастанд. ҳамаи ин ба шарофияти истиқлолият ҳаст. самараи ин меваи истиқлол аст. мардуми раштонзамин бисёр нағз дарк мекунанд ки хизматҳои пешвои миллати мо ҷаноби олӣ бениҳоят барои мардуми Кӯҳистон ки ин дар ин ҷо ҳама соҳаи аграрӣ аст, бениҳоят калон аст. ҳар киро устод нест, кор бар бунёд нест, мегӯяд Раҳимҷон Бобоҷонов. ва ҳар яки мо ҳар чӣ қадар ба қулаҳои баланди зиндагӣ расем, набояд ягон лаҳза остони хонаи волидони бузургамонро, заҳматҳои онҳоро ва устодони дабистонамонро фаромӯш созем. ман сари таъзим фуруд меорам назди падару модари худ ки онҳо роҳи дурусти зиндагиро ба мо нишон доданд ва инчунин ба ҳамаи устодони худ ҳам миннатдории худро мерасонам. падармон аз хурдӣ моро ҳамавақт ҳаракат мекард ки илм омӯзем. дар ҳақиқатан бисёр ҳаракаташ дар бораи илм омӯхтан буд. падари мо худашам илми олӣ дорад ва мисол ҳаракат мекард ки ҳамавақт илм омӯзед ва дар оянда мисол ягон роҳи дурусти зиндагиро ёбед. бо дастгирии ин ҷавонмардони ободкору бононги ватан якчанд мактабҳои ноҳия аз он ҷумла мактабе ки 12 нафар фарзандони ин оила ин мактабро ба баҳои хубу аъло хатм кардаву имрӯзҳо дар самтҳои гуногуни зиндагӣ фаъолият доранд, аз нав таъмиру тармим шуда истодааст. ҳар сол аз ҷониби соҳибкор Бобоҷонов барои тарбиятгирандагони мактаб интернати ятимону бепарасторони ноҳияи Рашт аз ҳисоби даромади меҳнатиашон ба маблағи 10,000 сомонӣ сару либос, хӯрокворӣ ва ашёи хониш тақдим мегардад ки ин бори дигар аз ҳуввияти баланду орияти тоҷиконаи ин ҷавонмардон дарак медиҳад. шахсоне ҳастанд ки дилкушод ҳастанд ба одамони камбизоати мана ҳамин деҳа ба одамони камбизоати мактаб кӯмаки моддии маънавӣ худашонро мерасонад. нахустин фаъолияти меҳнатиашонро бародарон дар Русия аз кишвари Красноярск ва баъдан Новосибирск оғоз карданд. ибтидои ҳар кор душворӣ дорад, вале ҳамватанони мо ҳама душвориҳоро сарбаландона пушти сар карда имрӯзҳо чун соҳибкорони муваффақи тоҷик дар минтақаи Сибир номбардори номи неки миллату ватананд. мо барои хубтар огаҳ шудан аз фаъолияти соҳибкории қаҳрамонони барномаи хеш озими шаҳри бузурги Новосибирск шудем. шаҳри Новосибирск дар қисмати шимолу ғарбии Федератсияи Россия ҷойгир буда яке аз марказҳои бузурги маъмурӣ тиҷоратӣ ва иқтисодии Федератсияи Россия ба ҳисоб меравад. дар марказҳои савдои оламу либосу пойафзол ки дар шаҳру навоҳии Сибир ва дигар гӯшаҳои Федератсияи Россия бо ибтикори ин соҳибкорон фаъолият мекунанд, садҳо ҳамватанонамон бо ҷойи кори хубу шароитҳои хуби корӣ таъминанд. душвориҳои бисёр буд. хай ҳамаи душвориҳо пас сар шуданд. ҳамватанон ҷо беҳад бисёр буданд. ҳаракат кардем, мисол хай магазинои калон кушодем. баъд ҳаракат кардем ай таоми хубу гарму мисол ба сари вақт маошошва мисол таъмин кардану хай шахсоне омадан қатимо кор кардан ё бисёр миннатдорӣ сахт мекунанд. аз кору фаъолияти Раҳимҷон бародармо бисёр миннатдорем ки дар маркази савдои ӯ кор карда истодем. мо тоҷико дар ин марказҳои савдои ӯ зиёда аз 300 нафар мебошем, кору фаъолият дорем. дар корхонаҳои Раҳимҷон на танҳо тоҷикон балки дигар миллатҳо ҳам
русҳо, қирғизҳо, қазоқҳо, арманҳо кору фаъолият доранд. ниҳояташон тоҷикон мебошанд, бисёрашон тоҷикон мебошанд. кору фаъолият дорем, маҳонои хуб метиҳад, ҷои хоб, хурду хӯроки нағз. бисёр мо миннатдорем, худованд давлатша зиёд кунад. дар ҳамаи чорабиниҳои шаҳри Новосибирск чорабиниҳои фарҳангиву спортиш иштирок мекунанд. бо дастгирии Амир Раҳимҷон бисёраш гузаронда мешавад, тоҷикҳо ҷамъ мешавем, гузаронида мешаванд. пас аз ин боз мо аз он хурсандем ки имрӯз ватани мо Тоҷикистони азиз ниҳоят ободу зебо шуда истодааст. аз сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумат бисёр миннатдорем. мо ҳар сол рафту омад дорем, мерем, мебиёем, коре мекунем ки ягон ҳиссагузорӣ кунем, аз навсозӣ кунем, бунёдгузорӣ кунем. дар марказҳои савдои ҳамватанонамон метавон тамоми намуди сару либосҳои хушсифатро бо нархи арзону дастрас дарёфт кард. мизоҷон низ аз хушмуомилагиву нархҳои арзони марказҳои савдои соҳибкорон бобоҷоновҳо қаноатманданд. Татьяна, да, я ваш постоянный покупатель. Вот здесь как бы большой выбор, всегда приемлемые цены. Ну, нравится здесь обслуживание. Маошҳои хуб мегирем, ҷои зистамон хеле ҳам хуб аст. ҳазор раҳмат. муҳаббат ба ватан аз тулӯи хуршед дар субҳгоҳон, аз остони хонаи волидон, аз насиҳату тарбияи дурусти онҳо, аз гардиши пайроҳаи деҳа ки субҳи барвақт духтаракони тозарӯзгори тоҷик با حوصله تام جاروب میزنند. از صحبت با مردم عادی و صمیمی دیهه، از سر چشمه کوهی، از آستان مکتب دیهه، از دیدن ثمر باغ پدر آبادکار و وطندوستشان، از تناول نانهای لذیذ مادر آغاز میگردد. که فرزندان از نوسیبیسک و قزان با عیادت والدان و پیوندان می آیند، مادر عالیه و زیباروزگارشان خود با دستان اعجازآفرش برای جگربندانش صبح صالحان برخاسته نان گردچه رشتی، کلچه های شیرمال و قطبال می پزد. زیرا اگر انسان سراسر دنیا را چرخ زند و تمام بهترین نقل و نوا را تناول کند، هیچگاه جای یک پارنان گرم و شکراب سر چکدان مادر را گرفتن نمیتواند. نانهایی که مادرم میپخت ویورا من در حیاتم از یادم نمیبرورم. نانهای خیلی که شما گفتید گردچه‌های گرمی که وی میپخت، اگر رفته در لبی آب میشنیم با آبی خنک هم میخوردیم، ای همه ای نوش نعمتی که حوز موجه میخوریم حوزی را من مزه و لذه وی یادم نمیبرویم. برادران نان گردچه مادر را گرفته راه به سوی چشمه کوهی کنار دیهه گرفته، با یاد آوان کودکی و نورسیشان، با یاد آن روزگار شیرین و گوارایی که کنار والدان مهربان ولی سختگیر خیش بودند و دیگر با یگان نرخ گرانترین نمیتوان آن لحظه ها را بازپس گردانید. نان را با آب سرد و گوارای چشمه خوشخوان ترک کرده تناول میکنند و قناعتمندانه و شکرگویان از کنار چشمه دور میشوند. شکر یک کف دعای نیک والدان را، شکر آبادی و امانه تاجیکستان عزیزمان را با سربره پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایامانی رحمان میکنند. شکرانه آبادی وطن میکنیم، شکرانه سروری دولت میکنیم و ما در کجایی که باشیم همیشه در یاد و فکری وطن خود میباشیم و هر خدمتی که لازم شد ما برای آبادی وطن دریغ نمیداریم. خدمت به وطن و ملت برای هر یک فرد جمهوری هم فرض است و هم فرض. آن همین خصلت‌ها در اولای باباجان خود دیده میشوند.
این برادران شکرگزار هستم که چون فرزندان اصیل این وطن و این سرزمین آرزوها و زیبا و دلربا در قطار دیگر رادمردان تاجیکستان عزیز در بنیادکاری و آبادی های تاجیکستان بجان برابرمان نقشگزار می باشند. ما هم برابر این رادمردان شکرگزاری از آن می کنیم که چنین هموطنان در کجایی که باشند، خواه در وطن و خواه بیرون از آن، سری بلند و افتخار ملت و وطن هستند.